okusinziira ku ripooti dokita gye yatukoleera okuva e Mulago, Brenda yali tortured, Brenda yali murdered, Brenda yali killed, and even all her internal organs like the kidneys, the liver, the heart, the brain, all were moved tulukuziika Mugabe. Bw'obona omuwala n'otamulumuka ye munankutya. Basebo ne banyabo mwena mwena omukonga ine luya luno bwe twambeire ekyambalo ekirala ekyobulizi tinkali kubaaniriza nendaba kuba buli muntu wooteime nyabo nisebo nti wobona omuwala n'otamulumuka ye gwe ntya. Banja bonemerere wano muluya ninze taata w'omwana Brenda Kayanga era omwana ono ali muguliike mu mukaire gange Kayanga. Brenda Kayanga ono yazaalibwa ng'ennaku 25 omwezi ogw'omukaaga 1997. Abasinga bungi muli kumbona my body is shaking because omwana wange nali tusuubira ntyaliira nnamala galinga ku kituuti einuma eyo nali omu kubaaja okulwana entebe okutwala omulambo gw'omwana wange n'olukuba kati alondetereyo kayo omulundi ogwokubiri. Brenda ono yasomako okuva mu P1 okutuuka mu senior 2. Mwena nga muli kulingirira embeera eya famire ya muganda wange sente daatuka edituuka daafuuka stack n'abaana abawala yakyusa mangu kyano yafunayo omwana mwine yaja ekitimbwa yafumbirwa yamalayo emyaka 7 mu bufumbo bwe yazaala abaana 2 omulenzi omukulu n'omuwala. Kibiino nti mukisere ekitono yakamalayo emyezi gyagi kalina kuwera oba 4 oba 5 Katonda yeddaira amuswankula ku mwana mwine omulenzi. Abatakaaliwo ekyo ndowooza munandulira. Yasigaza omwana mulala omuwala era ndowooza gwawera alwanirira nga bwana abo bulungi naira e Uganda wano ni mwana mwene nayinza okwesiima yaba mu bulamu obuli ku beta. Brenda ono bwavaawo tindi bwe bagemagana bulungi niba okutuuka ku programu eno y'okujja kuli e Saudi Arabia mu mwaka gwa 2027. Brenda yaje Saudi Arabia yamaze omwaka omulamba n'akwota. Bwe tubeeyo twawulira okufa kwa Brenda ku 14 ogwokusatu 2023 nga okufa kwe bakubisa ku mitimbagano nga kubali kuweereza ebifaananyi kyebeta TikTok era omu ku bakyala boogere wano batwala obuvunaanyizibwa era bali kwedde okutufoominga n'otukakasa nti kituufu Brenda mugenzi. Day and day niwe twatandikira okola follow up okubona nga tuiza omulambo gwa Brenda e Uganda. Ebiseera bijire tibipita ati uli olwokubiri mwagumenkeriza ati uli olwokutaano mwagumenkeriza ati gusuuke lwa Sande wiki yabita mwageme wiki eyindi ati lero kuno olwa balaza tigusuikaawo okutusetwa kwa nti be this time mwene mfuna agema wawuna kuno kalije tu meeting office tukobere kituufu oba omuntu wefaira oba teira tumanirire twese tulanze niba naza babiri nimebano wange oyo wamu nimukolemu wange ava wano twatuuka olwokuba nti ali obuvunaanyizibwa bwe ndina okola nga amaze tukakasa office nga amaze tukakasa nti omulambo guli kwera nga alina okwera n'okuteekateeka amaziika ga Brenda. Okufa kwa Brenda
kyensosoba kuba nti iwe buno omuwala buno otamulumuka ye gwe ntya okusinziira ku ripooti dokita gye yatukoleire okuva emulago. Brenda yali tortured, Brenda yali murdered, Brenda yali killed, and even all her internal organs like the kidneys, the liver, the heart, the brain, all were moved tulukuzika Mugabe. Bw'obona omuwala buno otamulumuka ye munankutya. Banange nze olwaleero luno ni bw'oba iwe ng'oli mwogezi mulungi banange ku kino ekiriwo niwe wamuguma otya oyinza n'obusobola okulya mmere. Aye nenda kwebaza bwebazi abataka, ab'enganda, abako n'ab'emikwano okuva bwe mwawulira okufa kwa Brenda mugezizaako okuwola nifwe okutukumakuma n'okutugumyagumya era okusingira okusaba ekyaki yabalokole. Mukazi yange yawangalira nti banange mwebalena mwebalera mutatulanga okwo omuka omwebaza singa yali undi alikuwa atya menzeyo kayenda yoki mufe n'ebyo imoba omulambo gwe mwegwira batigwira aye nga kampuni amalutu kakasa nti ni munaida ni bulldozer imeka nga next of kin azirawo eye ndo singa documented omuntu okuja kuliya omulambo tetugubawa. Aye omuko yali mugumu nife twatambuza ensonga eno okutusaba tuyiziyiza endole ya mukazi we. Bananga abataka n'abakungubazi mwena mwena baviire bule nebweya bwe tuva wano mutalumuka bulumuke eri akokutaaku muweimaga nze kandokola ebiseera tidda kwogera bingi ino oti nomuka omwavu basaba omukazi ere mukama abalese abayize eyo bwera